Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Hoşku bereku ve sohbete gudarid ke selav rizu hürmet bova carekaden em ve sohbet hanına em ve sohbet hanına da basa baveri anina anji iman anina be peygamber bak. باوری آنین آنجی ایمان آنینا به پیغمبر رکنه کی جی ارکان ایمانی و دوی هر مسلمان کی به تمام پیغمبران باور به خود تعالی چوا باسا باوری آنینا چوا باسا ایمان آنینا به پیغمبر کلیه دوی ام مسلمان جی به گلگورا فرمان خود تعالی به تمام پیغمبر باور به دی اسلام دا گوتنا رسول هیه و هر وسا گوتنا نبی هیه İslam'da gota Resul, gota Nebi. Du haf sıfatı peygamberana. Hen cara da vargarin Kurdi anji Türkiye'de gelek caran şaşti be anji zanebun anji be nezanin tam peran be gora bariyamı be nezanin. Hen şaşti tekerini gavar gotan Resul da ayete derbaz ve peygamber te vargarandan. Her vasa gavar Nebi gota Nebi derbazdı. O ji peygamber vardigarine. Biya men o xar sedisel vusayı efşaş galata. Devê Nebî û Resul her dikişan ayetê de kîjan gotin derbaz bibe eye gotina Resul derbaz bibe dê Resulê Xwedê were nivîsandin gava Nebî derbaz bibe divê gotina Nebî were wergerandin yani nabe tu hem Resul hem Nebî têke wek pêxember wergerîne ji ber ku meعنawê wenda dibe û ji estê xwe derdikeve mesela ayet nayê fêmkirinê Nebî û Resul du sifetê pêxemberayê her peygamber hem nebiye hem ji Resul'a hunu gora biro bawiye ku namelleta hey dibe sesdu sezda Resul'un nizam edin nebiye ma farqa ma beyna Resul nebiye ve hat tarif dikin dibe ji Resul'a ra kitebati dayini şeriat kanu da tedanin le nebi kiteba wantuna be şeriata peygamberi peşaxu hukm dikin eslu estar tuneye ev tiştek nerine kal diji Kur'an'ı ayeti Kur'an'ı تمام آیتی کو بحثا نبی و رسول دکم خدای تعالی دویم ما آیه حکم دایوان ما نبوت دایوان ما حکمت دای نبیه یعنی کسی کو نبی به هر وسا رسول هن جارا مثلا ملکت جی رسولن yani her resul ne nebine li her nebi resulün tam da vacı beraberce bağlıya kuna millet heye yani devece her insan her nebi ne peygamber evştiş ki şaşuğalada her kese ku hadi gotubtu nebi vek nebi hel bijartbe ev kesa resule ve hen cara resul hena du Kur'an'da nabi on derbazı le ne peygamber mesela bebe meleketi vahyi Cebrail aleyhisselam nabi resule melekul mevt meleki merine navan Resul'a Resuluna tegutene Resul'e maqasidin me ala kulli hal eğer hum bu xazın farqa nabedan nebi Resul'da fehim bikin hum dikarin li kanalına YouTube çe farq da nabera nebi Resul'da hep tamam ayetu delil ispatı mecbura peşkeş giriye velhasıl kelam yekji bavariya imani yekji imana yekji erkani imani em bi baweri anna ve peygamberana em bi Resulana baweri ve peygambera ve hay yek jorukni imani baweriya ve peygamberana peygamber de asli xoda gotine ki kurdiye o ji gotine peyamu o berpekti te vataya Resul peyam yani mesaj o berji te vataya belavkirin gihandın o em bi jera birin mutişki keserek radı kişine belavdaki jate utene ber peyam o ber du peyven du gotanın buya peygamber yani ev kesi ku peyam ahadi di gihine menova peyamber yani ev kesi ku peyam ahadi di gihine menova ev peygamber yani gavtu bahsa peygamber bike bir şekilde bahsa peygamber bike lekava du Kur'an'da ayet khatte da Resul derbaz mı devi ev gotana vak Resul var garandan ev ayeta kutte da nebi te derbaz mı ev ayeta vak nebi var garandan em bevejin bu işe gava ne şajdı be
Nebi te mana nebe. Yani haber. Te mana haber. O nebi yeku em ciciye bilin em beve şide göre haber de göre. Nebi yani ciciye bilin ciciye em beve Rabbil alemin haber de göre. Resul ji mana ev ku ev vahya ku girti tebliğ dike. Mesela em be peygamber de tamamı hayda xoda nebiye. Pişti ku xwedê got tu nebiye min ji we rojê şuva sê ve êvar 24 saata nebiye. Le peygamber her tim resul nene. Resul معناه أوكو وحيش خدي دقرة كبا بالصفة وحية بالصفة الرسولتية وحيش خدي دقرة وهلبسا بالصفة الرسولتية وحية بلاغ دقة تبليغ دقة يعني پیغمبر بالصفة خوي الرسولتية أبدا جاري نكر شاشو غلطيا بك لورا معلمي جبرائيل شوا جيرا غوتي تك بتكسر قلبي يدخينه أو جيب ساش تبليغ دقة لنبي تي معنى إجراءاتوي پیغمبر به محمد علیه السلام به صفت رسولتی دگره اجمالا تبلیغ دکه وحیه دگرش خوده اجمالا تبلیغ دکه به صفت نبیتی جی پیغمبر علیه السلام ویا تطبیقات تاویده که خود تعالی رسول هشار نکری تجاری پیغمبر به صفت رسولتی هشار نکری اعتاب لی نکری لی به صفت نبیتی گل کی جاران ام بیویجن لی هشاری دایی هشار کریه اون دکارن دبی قانال هنه دا چه فرق ده نبرا نبی و رسول ده هیه اون دکار ویدیو چند دقیقه 20 چند دقیقه تمام آیت رو داره هی اون دکار لی نزه بکم دو قسم رسول هنه مگو رسول یعنی پیغمبر تری نگوتین رسول یک ده نبرا خودی و پیغمبر ده هیه و یک جی ده نبرا خودی و مروان ده هیه یه ده نبرا خودی و پیغمبر da Cebrail meleki vahyi o melekul mevt raji Resul te gotin. Resulê dinabera mirov xwedê da Resulê dinabera mirov xwedê da jî mirovên ku xwedê ew bi pêxembertî hilbijartî. Ev jî ji Adem aleyhisselam bigire heta Muhammed aleyhisselam ew kesî ku xwedê gotî tu nebiyê min e او ده همان دمه دا رسوله ده نام ملت تی گوتن خواده کتاب دای رسوله لینه دا نبیه قرآن برابا جیوی دویجه هر کسی که خواده گوتی تو نبیه منه جسدی ست خواده تعالی چه دایه جسدی ست خواده تعالی کتاب دایه هنگ جارا جبو مستی تبلیغ بکن ادوی خواده تعالی وحی جیوه رشانده جدیا عیسی رشانده جدیا موسی علیه السلام رشانده با خدا تعالی وحی موزه رشاندی موزه هنگام رشاندی یعنی موزه هنگام بو پیغمبر نخیر خدا تعالی وحی جوارا شاندیه لی جوارا نکتی تو نبیه من نه وقت نبیتی نشد پروگرام کی هبی مجرد کتابت هبی بوی ملکتا چوی آغا دای دیا موسی دای دیا عیسی علیه السلام لین او نه نبینه او کسی کو بی نبی ام بویژن چینه خدا تعالی وقتی تو نبیه من على كل حال yani nebi her nebi resul li her resul ne nebi und karar delil ispata ve via mezabakum çema de ben bu xode en be melek bu peygambera bavar be yani sade bir delil meçi ku de en be peygambera bavar yek joruk imani xode taala sure Bakara ayet 285 da vaha fermandık amen bismillah euzu billahi mineşşeytanirracim bismillahirrahmanirrahim آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله لا نفرق بين أحد من رسوله. قد تعالى بيجي آمن تكسا كرمانجي بوكو كرمانجي بالي بكشن سر كرمانجي پیغمبر بوحيا كو جبا خودي ويجيرا هاتيه باوري آني müminان جی باوری آنین همویان پیک و بخواده به ملائکتی وی به کتابی وی و به پیغمبری وی باوری آنین و تو فرق و جداهی نک نابره یک پیغمبری وی ev ayet hanene delil ispata ve yekiye ku Xwedê Teala dibêje hem pêxember bi tişta ku jera daketî em bi îmananê hatiye û her wisa em bibêjin mümina jî bi Xwedê bi meleketa bi kitêbî bi Resulê wî ve de basa çar rukn îmanê dike amentu billahi
Kullun amene billahi ve meleketihi ve kutubi ve resulü. Bazı çar rükün iman edike. O sohbet me erkan iman rükün çaremin ko Resul'e dvardacı gotana Resul derbaz ve یک جی فرمان خودی دوی جی رکن ایمان می جی اساس ایمان می جهیم ایمان می باوری می دوی ام پیغمبرم باور بد دلیل هانی اوی ام پیغمبر باوردم باش شن پیغمبرات ام چقدر پیغمبر عدد پیغمبرات چقاسه دو قرآن ده نه دیار عدد پیغمبرات چقاسه یعنی هجمارم چقاسه ل ام ببیجن دنا 25 26 پیغمبر نابیوان دو قرآن ده دیار بازده و وقت من لقمان علیه السلام ناویج در باز ولی پیغمبر نه پیغمبر او زیادتر سری که مناقشه هیه پیغمبری که خود تعالی بحث آمد که قرآن ده پیغمبری ودرانه هر مسلمانی که دوی جسدی سد بوان پیغمبر باور بده او کسی که مؤمنه که به اجبان پیغمبر یکی قبول نکم او نه مؤمنه لورا ایکو شرط و شروط ایمان کفش که نه پیغمبره و نه جمرو و نه شیخ و ملیه نه جی امن ایکو شرط و شروط ایمان کفش کری ارکانی کفش کری خود تعالی دک آیت خدا بحث کری و پیغمبر جی اول حدیث کی به آمنت بالله و ملائکتی و کتبی و رسولی و دولا بحث کن و حدیث بحث کریه نبی وان پیغمبر در بازد قرآن ده یک شو آدم علیه السلام آدم اول انسان اول انجام به پیغمبر اول دورا نوح علیه السلام دورا ادریس دورا هود دورا صالح پشتی ابراهیم پشتی لوط پشتی اسماعیل پشتی اسحاق پشتی یعقوب پشتی یوسف پشتی ایوب پشتی شعیب پشتی یحیی پشتی هارون پشتی داوود پشتی سلیمان İlyas, İlyasa'a, Zülkifle, Yunus, Zekeriya, Uzeyr, Musa, İsa aleyhisselam o Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sergiştabı evana ev naviban peygamberana dışarı Kur'an'a derbazdı. Xudai Teala sallallahu aleyhi ve sellem biri van peygamberacı Xudai Teala peygamberi deji şandiye لعدد وچقاسه دنام ملت تی گوتنی 24000 پیغمبر ند آیت ده ارتشاد در بازه ند حدیث ده در بازه و ساجی کواتی خواهد بزنم نام ملت تشتی کساتی باز کردنی لجخیری وان پیغمبره خودی پیغمبر دینی شانتی مثلا نام ملت تی گوتن دانیال پیغمبر تی گوتنی مثلا زردش پیغمبر زنم چه گرگ نام پیغمبر در بازه و evana dibuk peygamber be dibuk peygamber ne be le em be peygamberi ko jesedi ser devi em pe bawer ben ki jwana inkar ne ki peygamber hanenay her usa peygamberi de naji hene le em ne kar be wala zardaş peygamber jesedi ser peygamber peygamber be khode şandı be em be amenna Daniel peygamber em be amenna le delile ki tünek em be ebtişta peygamber o ispatavi tüneyim ایک اشخار وان پیغمبر قبول دکه برای سر شهوه کرم که دوام بکن هم چه وزانه جخیری وان پیغمبر هانی مرباس گر هن پیغمبر دیجی هنه هم چه وزانه دلیل مشی که هم دبی جبلی وان پیغمبر دیجی هنه خدا تعالی دو سوره غافر ایمومین آیتا هفته و حیشتان دا وها فرمان دکن ولقد ارسلنا رسولا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك خدای تعالی پیغمبر علیه السلام را دویجه ای رسولی من دوی پیغمبر یا محمد son به مبریات تجی پیغمبر شاندیه مجترا بحثا قصتا هن کسان جوان کری و هن کسان جی مبحثا قصتا وان جترا نکری ev ayet hanena delil isbata ve yeke کو خدای تعالی بلی بان پیغمبری کو من نابی وان خان 26 پیغمبر هانینا پیغمبری دیناجی هنه ل ام نابی وان شن چند کسی ام بو نزانه و پر مهم جنن یا مهم دجمرا خدای تعالی بحث وان ام به قصص تاریخی تشتی کو بریا پیغمبر در باز بی ت
tiştê ku ji me re ibret e, tiştê ku ji me re pend e, tiştê ku ji me re şîret e, tiştê ku em jê ders digre, tiştê ku divê em ji wehya wan, ji efalê wan, ji kiryarê wan, ji mucizê wan em bela û musibetê hatî serê wan pêxember em ders hilînin, ê ummetê beriya xwe em ders hilînin. Xwedê Teala behsa wan dike. Yani ya pêwîstiya Xwedê Teala tune behsa tarîxa temam pêxembera bike û behsa temamê mucizeya bike, behsa temamê ilm û irfanê bike ji me re. Tiştê ku dünya me em dikarin pê dünya xwe vê 6-7 salê hanê dünya de em dijîn, em wî li gora fermanê Xwedê tenzîm û tukûz bikin ku em karin bi sedêm wî axiretê qezenc bike. Xwedê Teala bi wî şeklê ji me re behsa em bi vê dînê xwe kirî û pêwîst nêne ji ku behsa temamê ilmê bike, behsa temamê bilimê bike, behsa temamê zanistê bike, behsa temamê pêxembera bike. Qasdê ku ihtiyaca me pê heye. Belê. Ji ber wê em bi vana bawerin. Her wisa pêxemberî ne karekî ew ye, ne karekî nesebî ye. Yani mesela di cihûya da Tevratê da emrê fermana Xwedê ew bû ku pêxemberê wer pê îman bîn were. Her wisa ji Îsewiya êfilla di İncîlê de hebû ku pêxemberê wer pê îmanê bîn were. Bêje vana digotin kî pir alim be, kî pir keşe be, kî pir ehbar be, kî pir rahib be, kî pir papaz be, kî pir ilm xwende be, kî pir ilm û nûranî be, ji nesebeka baş be, digovê pêxemberê were wan wisa zen dikir wê ji wan were. Bêje gava ji Yahudiya ji wan em bi rahibê wan nehatin, ji wan ehbarê wan, rahibê wan zana û em bi zahidê wan gava pêxemberî nehat. Xwedê İsa aleyhisselam hilbijar wana rabistê xwe pêxemberê wê wer înkar kirin. Got pêxemberî wê wer Uzeyr aleyhisselam carik din wer. Bêje kirşe kirin em bi vê Uzeyr kurê Xwedê Teala'yê. Her wisa di filla jî heman tiştê bû. Wana jî li benda pêxemberekî nû bû. Wa îman di kitêbê wan da behs hebû ku pêxemberek wer navê Ehmed e. Lê mixabin wan jî li alimê wan li bendê bû. Wek em pir nûranîn, em pir ilimdarin, em pir girêdayên bi dînê İsa aleyhisselamın. Wê pêxemberê wer wê ji me were. Xwedê Teala çawa kir li gora fikr û daxwazê wan ne, li gora hewesa dilê wan ne. Xwedê Teala bi xwe biryara xwe de Muhammedê Qureyşî aleyhisselatu vesselam kir pêxemberê axir zaman. Ya gava pêxember hat wê şaxî çawa kirin vana înkar kirin. Yani xwazim ya bibêjim pêxemberî ne tişteka em bi vê kesbî ye, bi ilme, bi îrfane, bi xwendine, zanebûne, pir zêkabûne nexêr. An jî em bibêjin xwe pir pêş da biribe, an jî kurê şêxekî melakî be, kesê zanabe nexêr. Xwedê Teala Qur'an'da wiha behs dike. Dibêje yani Xwedê Teala pêxember hildibijêre. Ne em bibêjin tişteka em bi ker û kesba me re. Xwedê Teala dibê yani dayîneke Xwedê Teala'yê. Xwedê di Sûrê Hac ayeta 75 dibê Allahu yastafi minel melâiketi rusulen ve minen nasi İnnallâhe semî'un besîr. Divê Xwedê Teala hildibijêre ji melêketekî têk resul ve minen nasi ji insana. Bala xwe bide me lazêk berê me got her resul ne nebîne. Her resul ne nebîne. Lê her nebî resulin. Virda Xwedê Teala baz dike ji melêketa resul heye. Xwedê Teala hilbijartî ev nabera pêxember û Xwedê da Cebraîl aleyhisselam o Resulê nabera Xwedê û çi ye? Resulê nabera Xwedê û işte Rabbim pêxembera da ye. Pêxember jî Resulê nabera me Xwedê da ye. İnnallâhe semî'un besîr. Xwedê Teala bêguman Xwedê Teala dibihîze û Xwedê Teala divîne. Yani tiştê ku hûn divê em bi hewa hewesiya dilê we hûn dibêle em dibe alim, em dibin pêxember wê pêxemberî jî me were falan. Xwedê Teala hem vê dibihîze û hem jî divîne. Xwedê kê bixwaze Xwedê Teala wê dike pêxember. Yani pêxemberî ne nesebî ye û ne jî ji gora em bê ker û emega me re ku merov zêdetir emek dawe. Sifetê pêxemberan yek sadik mirov rast bi, emanet mirov emanetê xeyanet neke, mirov pêbawer be, fetanet mirov zekî be, mirov bi zana û bîrwer be, esmet ev jî durra em bivê hinek ev sifetê hene hinek însan bedek gibi pêxember ev sifetan tê mesela sıdq, emanet, fetanet evana beryak Xwedê Teala yekî têk pêxember evana zaten tê de heye.
شخو خدا تعالی او وسا خلقاندی کو مثلا ام ببیجن محمد علیه الصلاة والسلام مثلا صادق بیه صادق که امین بیه اشترا به امانت خیانت نکری کسی که کو امانت خو بخواستا بدا جمع امانت خیانت نک امانت خلقی پاش وده دا فترت مربک زکی بو عقلمند بو بیرور بو اسمت و تبلیغ دورا خدا تعالی او صفتان دا پیغمبره اسمت yani peygamber günah nakı yani bir masum ne ku peygamber de tamam jina khar günah nakı peygamber de müjarrad din da masum yani din de hata nakı lorad bunu kontrol vahyidayı ve yeji tebliğ yeji ve saf peygambere ev vahya ku bisfete resulti gati de tebliğ bakın sıdık manavi ev ku sıfete peygamberen razgotun peygamber deravan nakı o ne mümkün ki Xwedê kesên dereva dike û dike peygamber. Kesên Xwedê dereva dike bike peygamber. Yani kesê derewîn Xwedê Teala nake peygamber hewisa di pêşa peygamberiya Xweda jî însanê qencin başin li gora civata wê çaxî herî qenc û baş e. Yek ji sifetê peygambera sadiq e lewra peygamber sallam sadiqê wehya Xwedê Teala'yê وحیا کوش خودی کتی امری خودی کتی نلی زیادت کن نلی کم دکه ام به صادق وحیا خودی تعالی یک امانت دودا امانت امین باوری به هاتن تجاری د امرو فرمان خدا دا خمساریه نکه امانت هری مزن وحیا کو خودی تسلیم پیغمبر خود کریه ملی جبر ویجی پیغمبر ne tiştekî li fermanên Xwedê zêde dike û ne jî jê kêm dike. Eva jî yek ji sifetê pêxembera emanet e. Her wisa em bi fetanet, zekî, zanebûn, aqilmend, hişmendî o pêxember însanî herî zekî û zane û di wê civaka û iqtida mezin de yek ji wan e. û ê de ismet em bi pêxember masûm in. Yani masûm bêgune û ji gunehan parastiye. Peygamber de din da masumun yani de belavkarına dinu bicianina emru fermanı Xwedê da jikulu kemasiyan parastine o ne bizanebun o ne bezanebun hata o şaşitin mezin o de vahya Xwedê da naka avaji sifete Xwedê ta sifete peygamberaya sifete embe davi penca tebliğ Peygamber yek mecbur tebliğ bakın. Tebliğ peygihandın emru fermanı Xwedê Teala digihine merovan o buvan vataya ve de zanin. Eğer Peygamber Aleyhisselatü Vesselam tüneva eğer Peygamber tünevana ve Peygamber eğer tünevana ve me ev nekra ve me tücari bevejin me dini Xwedê Teala me nas nekra ve me nizaniba. Laura em bisaya peygambera Xwedê naz dike. Divê peygamber wergu dînê Xwedê ji me re bibe. Em helalê Xwedê, em heramê Xwedê, dînê Xwedê, mezina Xwedê. Em her tiştî bisaya mezine navê Xwedê Teala em dizanin û ji ber wê jî Xwedê Teala em bivêjin ek sifetê peygambera tebliğ. Belê ek tişteka din dixwazim bivêjim em pir min zêde dirêj kir ve nexwazim dirêj bikim. Nebî û Resul Xwedê Teala çiqas nebî hene kitêb dayê temama û çiqas Resul hene Xwedê kitêb dayê temama. Ji xwe her nebî ke Resul e yani nebî bê kitêb tuneyê. Wê lazê ki berê min bas kir di wê qanalê de hûn dikare wê mijarê çi ferq bina bera nebî û Resul da hey hûn kar wê mêze bikin. Belê bawermendê bi romet me xwest çend deqe em ji wara basa erkanê îmanê bikin. Pêxemberî yek ji erkanê îmanê ye. O peygamber vate mesela dini Xwedê Teala ji me re dibêje em bi saya peygamberan Xwedê naz dike dînî wî naz dike û muallimî vî dînî hanîna Peygamber Aleyhisselatü Vesselamın û em bibêjî insana ra bêkil û kemasî a ji desta hatî vehya Xwedê Teala ji me re gotî çawa Xwedê di Qur'an de behsa wî kir em wisa pê bikin pê bawer bibin ji vir şûva em ê behsa dersa dawî a bawerî anîna bi roja axir Roja kıyametê, roja axir em ê wê jî ji wara çê bikin li vî şekil hanîna heta carekadin bî min dixîr û xweşiyê de. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.